Ассаламу алейкум, биздин каналдын катталуучулары жана коноктору, саламатсыздарбы? 27-май 2022 жыл Бишкек шаары банктарды билип берип атабыз, достор. Так, Финанс Кредит Банк койгон курсун көрөбүз. Долларды 82.50ден коюп 83.50ден сатып атат. Рубльди 1 сом 15 тиынден алып, 1 сом 35 тиынден сатып атат, тугандар. 1 сом 35 тиын. 5-ай 27 число saat 8'ten 59 dönüt. Ayılbank'ta kurs 81.30'dan alıp dolarda 82.30'dan satып атат. Рубльди 1 сом 20 тиынден алып 1 сом 45 тиынден сатып атат, достор. Айылбанк. Эко Исламик банк. Алмашат жаңы. Өтө турайлы. Almıştı dostlar, 82.50'den alып doları 83.50'den satып атат. Рубльди 1 сом 15 тиынден алып 1 сом 35 тиынден сатып атат. Эко Исламик банк. Бакай банкты көрөбүз. Бакай банкта курс 82.50'den алып долларды 83.50'den сатып атат. Рубльди 1 сом 15 тиынден алып 1 сом 37 тиынден сатып атат. Бакай банк. Капитал банк. Туш менен видеону аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. 83.50'den алып долларды 84.50'den сатып атат. Рубльди 1 сом 15 тиынден алып 1 сом 35 тиынден сатып атат. Капитал банк. Достор, Оптима банкты көрөбүз. Оптима банкта курс. Почему?